aduh, kadar gede lihat kita. Yang menit lihat guys. Lihat kita, habis lihat. Wala, hakatakin na pwede naman pagkakaya ng sir. Kaya maganda na kayo. Paksa. Kakaya ng sir, kaya yung pepat kakaya ng sir. Kalau ganda. Bakit kaya yun? Kalau gagawin na kaya, kaya maganda na. Yan. Enggak benar dah. Kenapa itu tadi? Wah, mantap. So, sama lagi ada ki dathelot ki era lagi. Marwa, long berwa, ayo. Kata saya tak kaya kan? Marni kaya ni kena ni. Baksa, kaya nuksor baksa, tamaga kerjaan, kan? Biarin stos itu. Tak, kalau dia. Kaya, Di Filwan Islam tak? Di Filwan Islam. Filwan Islam. Itu benar. Kristen. Tapi pat. Lakwai ini ya dia, lakwai ini nào. Pipat. Kilo lakwai yang di boleh piwan mentah, boleh piwan ni kisngi. Apa lagi buat? Pipat. Yang lain mentah, siapa yang lain mentah? Yang lain mentah nah. Yoshu. Oh itu.